出国那个 slam 中农山起嘛。Ini nak ke daw ba? Club dan mana kita meeting no jom binong mau lai bat chief minister. Ito hakabade bat mendagasi ka meeting nakalyang jong nakalyang chief minister guys kam na lang deputy chief minister ang kat bat kirang ba na po kag na bastong na po mulai ring kat bat kiniti aseng balang di totoo man na step nakalyang jong ki nongkit kam jong mulai tono ba telefon nga baka don ka jing kedua nakalyang jong kirang ba snong seng balang bat nakalyang chief minister deputy chief minister hakabade pun aku ka isu nomor tajong jong kamulahi beroi itu ka bandingkong ni syam aku aban sen ka message ka lang very clear ka nakai ka daum bang kami sudah mata bang meeting meneh kawai nen gesngi nge scam nakalang press boro tidak cover yang tidak cover menen ya ka rai jong meeting ka bay kenduk ka rai meeting kenduk ka long ba tada ka sarkar kapat sarkar kalau kapat fulfill yaki jingdawa jong ki rangba snong jong sem halang jong yang mikmat nakalang jong ki nang molai ki belam daki rangba snong jong sem halang pat nakalang jong mikmat inda mesti mentah pisrali ti menahi kana jong ka jimomdon jong kalong ba ngastik ki rai menen la rai ba ngin isim mentah haka jingkot jangka sarkar nam taka peace committee on the condition yang ba ka sarkar ka kam ban fulfill shwa ya ki demand ga jungi ka demand ga jungi ban kong to nam taka judicial inquiry ka baar ka long ban suspend ya gitu ki police officer ki bidan mata hak to sngi ya ka ban setiap yap ya ba shiris thank you kata ka de ka stan nakalian ga jungi di dalam sarkar kalong ba fulfill di kata stan nakaliang jungi kalong ba ngili simata hak tu jongka hak tu ka pistok jongki de halo kata kadaw ban nakaliang junga hi fisnguthu ang di emily di lonang ta kalong bangin haban bat be kalong ya ka tin bat kumju ya ka rai di kumju emily ngat habat be kembali keren ba lada sarkar tempat fulfill yaki demand ini ngimdi ben simata na takada mas yang hakata dinu takada bandang kalian junga ngam simata baka jingkran mata kasngi